Hello, Msanti, it's Gossip Girl. Last year, Khoputso Ngwanabo Magolo spoke about Chanel Momo's relationship, and we doubted her. We just thought, oh no, man, she's throwing shade. So now, Chanel Momo shared pictures of her red eye, and it became a little bit worrying up until she also posted this caption. But na akisa jola le malume wa lena wa taxi wa no, abethe basadi a supporte ke mosadi. So ntho e kgopotso na e bolelang last ne le nnete gore momo wa bethiwa ke taxi driver gage go bolela le momo o rekisha di-drugs. So I don't know how true is that. Nna momo ntho ke e bonang ko rekisha di-skincare products, and then o kry-ile inheritance from papa gage. That's why she's able to afford the lifestyle e a e affordang. But before, it was very questionable before she used to sell the skin products. And what is disappointing about this whole situation, it is because it's centered around GBV. And then Momo, she throws the statement like this, and then Uda video re botsa gore yena on into yena a tlo tlhalsa. So re bontshe jang di red eye, o re tlhalse jang gore yena ba mo phyatla. And then the next thing a re tlhalosetse gore o tlogetse mtholo ba o sa dula le yena gore wa ya phela motula. This thing in all 2 years, this guy phela mo phyatla, but we just thought go botse ke segasho. It's batho ba ntši no ba nkgota ba re gane ke tla bolela ne. Yo, nka se bolele. Nna ke a le tšhaba. Nrogeng di a ntše ka mokana tsona le di diang. Ne. Ke le file platform. Ne. Bolelang ntho ngwe le nyakang go e bolela le sharing le posting masepa ka mokgwa le phela le posta ka ona. A gone ntho le tlo ikwang from nna, never.